Бу Рус донанмасы үчүн кара бир ай oldu. Bir ай девамында Украина силялы кубейтлери душмандын 5 арбий гемисini yok etdi. Bu büyük жең башлаганынан бери en büyük göstergичтир. Эршей 5 март күнү Украина баш истихбарат хизметинин Сергей Котов адына тефтиш гемисине япкан ужумунен башлады. Магура Вебер дениз дронлары геминин баш кысымына ve эки тарафына салдырды. Бойлиже Котов гемиси Керич лиманында батты. Bir kaç kilometр узактыкта ise onu деңизге чыгарган Керич Корфезі булунайды. Украина бу гемиге bir kaç defa ужум эткен эди. Кечкенсине бар айларында япылган ужумлер нетижесинде Котов жиддий шекилде зарар көрген эди. Ама тамирленип сафка кери кайтты. Бу тефтиш гемиси 2 yıl хизмет берип болду. Котовдон кайра русларнын элинде буна ошаган да 3 геми бар. Василий Быков, Дмитрий Рогачев и Павел Державин. Этот проект 22160 зарекомендовал себя уже по опыту эксплуатации как очень хороший корабль с хорошими мореходными качествами, достаточным вооружением и способностью его увеличить. 24 март күнү Украина силялы кубейтлеринин япкан күтлеви ужуму вактында Акъярда бірден 4 душман гемиси зарар көрдү. Батмасыларда Рапуха лейхасынын балабан чыкарма гемилери Ямал ve Азов жиддий зарар көрдүлөр. Истихбарат гемиси Иван Хурсынын исе бурнуна рокет тушты. Айнен геминин бу кысымында истихбарат тejизатлары ерлештириле. Ама эсас максат бу Константин Альшанский. Бу балабан чыкарма гемиси Полониянын Гданск устаханесинде инша этилди. Украина дениз кубейтлери сафында хизмет берди ve вактында Любнанда украинлерни айрылыкчылардын деврими вактында куртармага жардымчы болгон эди. Кырым ишгал этилген вакыт руслар Альшанскийни Доңузлав көлүндө камачабга алып, оны запт эттилер. Кечинлери бу гемини Рус донанмасы сафларына yok этилген гемилердин жерине чыгармага карар бердилер. Ама душман планларынын Нептун ракетлери бозду. Март айынын сонунда Украина дениз кубейтлери спикери Дмитро Плетенчуктун билдиргенине көрө, руслар аман-аман эпосы Кара деңиз донанмасыны Кырымдан чыкарды. Сөз Акъярда булунган рокет ташыйчы гемилер акта кетип, тек bir циклон адына геми калды. О исе ич bir калибрны биле фырлатмады. Ишгалчылар бу гемини аба саунма системалары үчүн стационар олары куллана. Новороссийскке качкан соңра руслар шымды Кара деңиз донанмасынын эсас базасыны тек кораларнен дегилде баржаларнен де корчуламага Bu haqda İngiliz istihbaratçıları bildirdi. Ukraina deniz kuvvetleri spikeri Platenchuk'nun degenine göre ise deniz bazasını işgalciler Kerich limanından daha da çok корчалай. Звісно, це спроба протидіяти саме дронам, і це зрозуміло. І, до речі, під час останнього потужного шторму, мабуть, його всі пам'ятають, коли позносило бонові загородження і навколо Кримського так званого мосту, і навколо пункту базування, вони якраз відновлення почали саме з пункту базування. Тобто тут можна було побачити, що насправді важливіше для окупаційних військ. Onu çıkarma gemisinden kalgan 5 roket taşıyıcı Balaban çıkarma gemisi şimdi Novorossiysk limanlarında saklana. O yerlerge bir kaç defa Ukrainanın keşfiyatı olgan deniz dronları kelip çıkaydı. Keçkensine 4 avgust günü Novorossiysk yanında Balaban çıkarma gemisi Alinogorskiy yok etilgen edi. Bu hücum menzili boyunca rekord oldu. Біріншіден жамины зорнен чекіп алдылар, шымды ise пара жазасы берділер. Қырымның Ислам терек işgalci mahkemesi, eski Kırım musulman cemiyetinin sanki dersin yasaklangan kitap saklagаны себебінден 100.000 ruble para жазасы төлемек керек olganına karar berdi. Bu haqda mahkeme toplaşıvı yekünlengen sonra advokat Rustem Kamilov bildirdi. Söz Said Nursi, Risale Nur Munajat eser jıyıntıkları ve Takiuddin An-Nabhani'nin İslam sistemi kitapları haqda ketdi. Bu kitaplar belli olmagan bir şekilde eski Kırımның Zuberi camisinde işgalcilerinin ötkergen tıntıvından sonra peyda oldu. Kaydetmeli ki bu camini da birkaç ay evvelsi musulmanlarga haber bermeyip Kırımның işgalci dini idaresi o'zining üzerine kaydetti. В 23 году
в ноябре месяце Зубейр Джами отошла к духовному управлению мусульман Крыма. Они стали собственниками этого здания. И вот после этого начались проблемы. Идрис Юрдамовға қаршы протокол түзген ишгалжы экстремизмнен күреш мерkezінің Хадима Казяев дегеніне көре, жемиет санкедерсін ясақланған китаплар сақлап, илеріде тарқатмаған ниетлене еді. Керчекте есе сөз, садыже бірқач китап ақта кетте. Жемиет темсілжілері емин, бұл китапларны ишгалжылерінің өзі мақсус бырақты. Bugünlerde mübarek bu Oraz ayında bizim халқымыза У ці священні дні Рамазана на наш народ продовжуються тиски і арешти. Наш товариш Ідрис, голова релігійної громади. Нині він не має офіційного стосунку до жодної мечеті. Останнім часом у нашій мечеті був масштабний ремонт. Ми вичистили там все. Попри це, силовики стверджують, що нібито знайшли там якісь книжки і звинувачують в цьому нашого шановного товариша. Наші вороги не досягнуть своєї мети. Ми на правильному, вірному шляху. Тому Аллах на нашому боці. Ишгалжы муфтиятқа бойсунмаған eski Қырым жемиетіне басқылар 29 февраль күні башлады. О вақыт силахлы көветчілер 4 eski Қырым сакиннің evіне басып кірді. Олардан бірі Ленур Якубовны 14 күнге аписханеге қапаттылар. Оны экстремистик темсалер тешвиқат еткенінде қабатладылар. Eski Қырым мұсылман жемиетінің имамы Изет Сайфулинге қаршы есе мемори протокол түзілді. Оны қанунсыз динжилік фаалиетінде сучладылар. Бұл енді ишгалжы муфтиятқа бойсунмаған жемиетлерге қаршы япыл üçüncü baskı dalgasıdır. Bundan evvel işgalci muftiyat Rus kuvvetçilerinin kolunun halk tarafından seçilgen Aluşta ve İslam terek imamlarını değiştirmege istegen edi.